Salam alaikum Maria Said, salam alaikum Ismaila Burhan. Anama utukufu ikaonga mjiao, nga mumnikonize salamu za tasi, nimbushireni tasi jemala khair. Mwezimu ya rijani ya kheri, ya rumwa, ya mfumbili ya leo na ya mifumo jao, inshallah, atema inu pia kama wawenze. Wange yavo do, enjo mwana hea, msojo mnikaze salamu, ngavo msowo nema zinaraha, benge ngwa vanu, shamjo sana ristahamili mbavi mtinti. Na ujari nikaneze salamu. Ali Abdala, salamu alaikum. Wa ukao njashida na jailana waona. Abuabo tujurunga ngamu msalimuno vanundi yoyab. Stahamili mbavi. Kaondwanja mbavintinti tinau Saidi Faiz, assalamu alaikum. Ben Gigi, assalamu alaikum. Namrikao njashida na mvumba banu ya bole dzina lahira hanjashido liona kaya nga madzinatso hea mbese yura mimbabi shanga mumsalimuni hanyon sipia Jaimadi, assalamu alaikum. Hamadi Saidi, mwanama mtukufu, assalamu alaikum. Hakika Karja Shangaya, assalamu alaikum. Mdengoze salamu zahanyu wajau. Muhammad Hassan, assalamu alaikum. Raba mwanama mtukufu. Fundi Mustafa Saidi Fumbuni, assalamu alaikum. Les Abdi, assalamu alaikum. Gaël mon fils, assalamu alaikum. Les Abdi Ada, assalamu alaikum. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama watukufu maisilamu wa Komor wajihunra o hondanimwe Komori makatika ondo na tamkanji to yayimiliya hadisi ano kaongwa uharuma zensi zabo nze mahsus wananyasi walio harumwe mabehewa ya kizihiro hondanina bonze ruombeao mdimlena unono nano wajau walio harumwa ya mabehewa ya kiprison ranguho masiwani hato ndabonze garuombeao inshallah ta'ala walawe ya baharaka ikamwa benze. Wanazioni wa Komor tamayalona maudu kwa mahalani onsipie kaundo mlio ngari mombe yao neza kheri mnyezi Mungu ya mjailieni mundeza mtowani reje harmwensi ya hatu wa Komor watukufu ikao muhunre bahati ya njia harmwe direkta yangu in anu wajo jailiwa wahunre bahati waje baada banu gamu mtosoni ni mwambiena assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi ngamina wakati banu njashida na jitamka heze nyafatika o dora hundananizo haruma mjini sujini mahususu haruma ze fami bali waja uno wakati shaizo zika hawinji ebenge ikawajibu rijirete nembabi ili zemaitizo zito wasili zijezi dzihwa hamade mwana hashe watu shimejua ya wasili jana jaka udzihwa ne mwana mshahatu mjuao Madam Salim aliswali Madam Wardata ikao mhujo mrehemu ya hafa iho masiwani haruma mji wa sujini ikawe ndaru ikaw sikuwa juz ebenge ika hakiri istahamili mbabi shatsi haku haukayawa jawu yezijirio bonsiju izo zirende hama wafati hehelo anadamu aishione mesha baliwema na mkomor bal hata bahazinja harmale bara ebenge ngio wajibu haina wakati mrajo heza zenfia ya juhe yaje ya eleze mbabi ya oneseza ajiri onde manekao tirejeiba noskwa leo baada na kanalisa emission yangu ya juzi na kahonesa mbabi zenongozi husiana na nele bara mahususu haruma zenongoza pangwa nejani bwinu ya baonde CDAO kao kapati mrutuju wa zenongo kaundo zanzozi fanyishe Niger ikao balance wa ultimatum
ni yera isi Côte d'Ivoire ukandizongo ndo wareme uharumensi ya Nigeri zensuzi jaozini. Sha ija wakati wakaya uharume mahadisayo pia yonge njao harumu mshirikiano wahe hawa ya siasa na maendeleo ibelili wao wana wa Afrika bal yabwe Komori karna ujoka dingoni harumu masuala hamandi yule kao leo yinu nga mwishi yao kaya yemru ya tendeziwa ya rembuni bonze uharumu zembiza nzozo nde Afrika uonde de hambara isi wa hensi ya Komori rijwawe namna arenga sherisha Komori. Abotsi kansi banule woyinu hamada mbili muhimu. Imada ya handani nge jonji ya harumwa ya Komori na maisha Komori nezunda we Komori. Yani yabotsi de Komori ulonda ni bahi shanda sisonsi pia. Haukanga bonongozi njimto uzijua, ngabwe zomzi juao, ngabwe mashakilika onga koze wao yensi ya Komori ni wanruwa mbo wa Komori. Yani danu wanruwa rengwenseni wakati wa yendesa. Waharumaza nongo hizo abokarna ujauta wale sualalini kaole woyinu ye Komori yitilwa tambo honsingoni kusuyana nezo nongozi juro Afrika leo holi honde mriarengwa ne Mfaransa yende ya kingiele balinu ya Afrika njari mamashaka venga le sualala handani ngamjojani mwelezeni zanongozi jiri ya we Komori kao ngamonao kazitsi dingoni rangweza husana nomsomo mwonozo examen zabira unumaha iheli zilo catastrophique mjuwao ze accidents jirenu siku armensi ya Komori zilandongo za abidizunde nzia uandupia wa hunde solution ribire nga mjuwao ze problemu za kanso haruma ye siyasa yanzo itilwa nziani ya heze election kao nga wavurizi wao wandikao nga haruma ejanibu ya mboki nyume na Azali ikao wasa warize mbunibonze iliwende makandida nga ze problemu wasi ziri hunrao za hemesha hatu ya henu siku rangowa dhulmi wao rangowa ulwa yao mwonoze nongo za hundrema na muhambu ujuzi yenda ya rohorabonsi ya kauroma zenkoshi haruma omji wa msamdu nzuani hopor zanongozi nupia yekahenu wakati kartujara mjuzane za shelewa nezirende yao badabo karna uparo enda usoni badabo karna uparo juha na zinu ngizo wajibu haina wakati wa Komori waziju onde mane kaunga mto parantezi nivo shele zembawa za matangazo ikao uorenga ze video za tuzinu wazipartage sikarti banu haukangari komersialize wao bale oyinu Habarizacomores renge video ya hangu haiti ya windwa jina ikanga mwandu walona ze esprizo mitsi jabanu nrongowe ni behe message ikanga mwanzo mapesa nga mjofanya hazi gombu yani janilo harmansi ikao nga mjondamba hazi nifanye kanga mina mkonsi shazinu na bozinu unuwa twanyanu ufanya uhensi ya hangu ibenge ikanga mwandu ikao hamba ukabala Habarizacomores ze video za hanu haumba wa fulani balangu arengo ili wadonda mapesa ikaishonga sijowa saidia wake na maesha noba ngumi mini vire boya kansweda na fanya kontra na duamba ni walibe no wanibitizeze emission zangu na wafani halali mime hazi ngamjefanya hundwa jina nunde riali njakansi yabo haizo haukanja janjile le depare yabo nsoko anzani bo shelemba ya Habarizacomores marahaba nduditse na nibo shelowa Komori marahaba wakao urengaze video za tuzinu wazipartage haukainu bana yemanale wenwe Afrika ra wasulimanu walo wandu wajusezi itwa dabora mbao walo weshiyao na wakubalo warende ebenge inumba nande ya la hulendo hule shanga sina tomayokaya a travers ze réseaux sociaux zinu he karner loyinu gazijoka mengoni mweze armon zero ikao gazijo detruise wanu madiktateur walo harmensi ya Afrika ikao maha na maha yenze Afrika irendwa ukolo wahe Mfaransa hata haba hayinu baisha ngaramboka ngasihurisha kotsujokaya ye ambassadeur ulo harmensi ya Komori Mfaransa wonde tsingwende seda ula Faransa tsinde president yo haju de ambassadeur rara ngonde tsingwende sasensi za Afrika ebenge abweja wakati ribasa uhera beza ngozini onde maneka oye madabili ngejo kansi harmwe suite ya henkomba ikao ngemene wao ne Mfaransa ne Union Africaine Union Européenne ne ma Occidentaux o harmwe Afrika tambao Afrique de l'Ouest ikao ikansi ha makungumanyo ya hezensi zahe Afrique de l'Ouest kao izonsi kumenansani ondansi kumenandadaru wapanga mkonsi wambao ndesede yao ikao nga mjuwao omuswanifu wa hemba na hiyo sindongo zinji tsotsindo halile Mfaransa yarengema dini ya liyo harumai Afrika iliana imeshihe yena libara la hahe no ilo wandu wao wakeensi eternellement harumaze pouvoir kitme mwate kangwa rohao wazirithisho wa karibu nao no wanzani udemane kao mbana manda hiyo vanu yongyo wajibu heni wandu watso imene harumensi ya hao
ngamjomnikani mifano minji manu ngamjohishia zenongozi jiriyo Côte d'Ivoire leo wanzo abe hetrupo haruma yensi ya Niger wende wane Senegal ngamwishi yao wajitole abao wanzo abehe shao wakazi wao wasawandiso mene kampani okaya hata leo yinu wajoko hanza watolwa wandu wende wane harumansi ya Afrika na maafrika hamandao ngebidwe maran yawa wahezensizo wajuhe waziyeze konvua wajuhe washemeze wajuhe waluite yabo iyo yomba nankwika ngebidwe mkomori bahe yambilwa yakehobe yanibenge karitsi harumazensi 15 hizo shari sangasi haukera iswahe Afrika shetendo shanzo shifanywa Niger kashinojo fanyishia yekaye Union Africaine kwa jati ya mhono mengoni mweza nogwe kaonge bidio ye akti nyende afanyiwa iuwe wana wa Niger yangamize Nigeri ikehule raha na Libya Gaddafi yode mane kao kwezi ngamjonjia harumaze madaizo na nyina mkemaki niridungane haruma mkonsi kao heni mlungu joshinda yaone mbabi yaelewe yajebahe yatange fikra riwasili harumemba na yini wanama wa Komoro watukufu gamandiso haruma upande wa hatu si wa Komoro nemesha lo Komoro gam aminuka ya wa haruma lebara inurambaundi Ocean India yenge rika na wanadamika o harumensi ya Komoro wahadilifu maona haya wenzairumbi wasoma gamumlabioni ukaya wazimane dini kao Mwenyezi Mungu hajanio harumensi ya Komoro ne imani yako bidirike ni harumensi fubazahatu kabati wandu haruma ya Afrika wajokandro hamade zisiwazine za Komoro zisiwazine kao ngamwishi yao nsi mahala hama mali mjohisho kangabo 21 milion za wanadamu na milioni za terrain kao izonde arudhiwa nshio mwende haruma zensi izote na mjohishi yansi ilona 22 milion za wanadamu 16 milion Senegal mahala fulani Komoringa si 921,000 habitants 921,000 habitants yonga ni mambioni haruma zisi wazine ne budget ivote wao henu siku ya 113 na 130 miliard za mapesa watinaya wanadamu wa warenga owe jitinoma boshoni leo batso mriala wa haruma ezuti milliardaire gamtsingo hishoka deja dafu mzima wa société d'etat sange milliardaire wa sango ma millionnaire ya bonsu aminu kansi hama Komor ya omali ya daula ya rengwa nsu aminu kansi hama Komor ikabidi kele yinu sinderi lodingoni mengoni mwe wandu alodingoni harme Afrika yabo izo bidi zialimisheni mwanadamu yankli yahe ifanye hazi shinde yelewo banu rabehwa na bora nzori behwa hasibabu hindi ningari njao haruma voti na zikeza halali na zikeza riba shekaze voti zihabili wazifanyishiha yabweni jo hujangu jo kansi haukaya yunundongwe kaongi obanu ngasina maha banu ze kudeta zivumbula oti zamba juzi haruma director banu kudeta yoke tsoka nzima banu mtsidwa zo Azali woi hafanya kudeta ya ahe na shuma na mdada abimguna warehemu harenge mtsidwa ze bali ya 99 shardi hafanya kudeta hiyo watinaze kudeta institutionnel yazifanya henu siku watinaze kudeta za hezemali za daula yazifanya henu siku yabo ija wakate manamkomori ya shindelewo esi mashababi bo wazazatu aba kwatsi na mvu wa baba hatu wasaware hanrupia wasawaduzuha mashababira rangu zembade nziro zinji yao harumayensi hasibabu ndo binadamu wa mweshi wa usiku kazitsi nyangu ngondo mahala hono mrushababi humnika mahajana hau humnika mahamongo mitsani na olamru atatsu timizi mahamengomine iyo hasibabu indi maisha wayo mwana damu ya lola mahashiri na mirandaru mwana ya lola mahamongo miraru yenda salona wanawane watsani yanzo ya kingie dahoni wa eche watsinamba maisha tsoka yonsi mbelili yao watsota abuitsi ya rumensi ya Komori wanadamu pia wakawanazijana warende handro aduhazi wakobili wake harimwe mijileo wala wapi ya wenzao lewe yune mijingi ohurabu wazewa hatu wakobili waishi ya esperance de vie ya Komori kamwene makensi mutwalilele o kamru haka wasuli mahamongo mira darunge hifa ngamonawe zijiri waba hayini izo tahabu uomloleyo yaomesha maziro izo mbade nziro yabweni sone mapesendo Dar Salama yaboba hingutsola labo hafu wananyasi wenji wakana maesha wakana mana rumo miji wandu opia longa ozireonga ozitandajoa sangwani hwao monziani wenji ngwa johar mazerezo zinu
wetsa hamisada haubenu wezungoza hao ne mabanguzi walo nao neze jara ya wekari wasuli hari madaraja amadi yo mimi personnellement sujua ye mwana mkomori ngulindo dini iliya je asane ya renge destin yahe amen yonde maneka wotsi kanzana lise barnamaji yangu inu homkonsi wokaya na ritafadhali kwezi bwa Komori ni mwambienu kaya riba kukaya wasiche sindo wandu harumwe Afrika raba kinandongo ikao ze depensi zahe mwana mkomoro ranguye ulobonze hata ye ulondani zitoba ki depensi inutile yani zila warafane zemali za hatu lewe inu hale wandu wakahenda mbio we oalo ulaya nenulo Komori ya huzamnambe yehenda mbio ahule arudhi yeshelo ulezi yeshele maudu yondo yakaya namna ya anyankiba ya mruda honi de kamrunge na shiungashi zinga haulumba arudhi mbabahana haunge na mbengwele ngulezo haukaeni zijohuja eke mwanange mwadau haundo examen kwanza apashie yehuze mnambe ekaze nongozi janziro yehuze arudha fanya jao lewe inuna mnambiye bawangu ngwala wawa tafaransa waja warenge arudhi Komori wa huzu walola ngada lewe inumdu mkona arudhi yajo huzaso meso wanawa washie hahuzu halola ngada lewe inungo kona mnambe humhuzu no wende watowe ekaramu lewe inungo kone dhabu holo lwabotasi ujoabo joni huitarahani udurenge mapesa balangu anzoloze mwana maha zenongo zaka ya hale pia wandu wakadofikiri si raja lewe majaleo raja ronda jandora kanzi ronda shunga rakahenda izori kauziunda pasikwa babahatu wakaujwezo wakaufanya yewenge Komori rango walo ulaya si raja humurisi mbuhaori juwa wena mnarundo mapesa watsomru joji kazabanu ambesetsu joka urele wande ulo Komori no hata wabangwe lewa paske ngabo ze media zinu ngwawo nawo ze video rifanyoni usiku wanrupia ngwa uwazi ngabo misi journalist harme faslu yo haukahindi hakaja wakati simrungo no haya abaha wanu wananyasi ma africain ngamonao ranguze TikTok atarmaze réseaux sociaux zinu ye Komorire ngwa iralwa sindoka iralwa hesia sabahini zo azala ndawo hata ila kuchimu ya hatu ula mwendo wa hatu ngamonao kamtsiwa jeni ba Komori wananyasi wanjingo ajoba nenu siku ngamushao wanasho hatu ngware ngwao wo malien wo ivoirien wo je sais pas wanrao pia Senegal onsi pia ngwahoba nenu siku rifanya chantage tijwanzan lole mwanamshe Mkomori shae problemu ema hari paka 10,000 euro tijwanzan lole mwanamshe Mkomori shao hawari kwa na ukiriba jao yangani kama donjia harmo wakati wa mwiso unu au kabanu silo harmo zenyi dozim yabori hana utsanzi au kabanu ngasi kelkopari kama mavo wa maana wa izo rambao kama mavo wa maana waho warishili yao nganzo heni mrujo jabano ya adabu ne ankli nizo yambao ikengizo harmo upezo wa matso wenda mno na baneka mdunge dhomana bahanu woye ukana matso kume badalahe matso maili ngoko na manane ya haho uyenjezao hakaya dhomana wonganzo ni mbabano ajoka ubira izo wewe watsuo na yazione yodomana ambwa dhomana haukeka kutine matso yayo na yonde manensi ya hatu ya rengwa enda upombolo dokaya walaramba madhomana wao tsodo na shande za hao shao kwa shinduo na ujimlifu waho watabi hao no walo harmaze tabu ujona mdunge harumaezi yabondo tsolawa yabo ya sebo building ze administration publique piangizo bala rekangu njio o fonction publique rekangu lo bala njoma hakama rekangu so ndahubini education nationale rekangu njo za trésor yabo izomba bahanu zilo bazima ujona rais yake abatafanya mahamitsano ya sebonsi batinoka hata hadhuru idara nzima ya daula hatsonjia haonezi lomoni hula nabo tukakatsuzi jua katsuzishia sha namna yokabahide hali hiyo na banuto amananga nzwe matso ya kemandwa jina hato malahoni hatu haswasa ndo andwasha hatu hata mrajolonzi yani hajaitwa ndiso oda onunga unkwendi eban andiso ba madirisha na ndino aherena batamrumme yo wajibu ya hebahi yelonzi yani hajake no anango wawe yawona ani nruka dhamana wokaya heni babahanu jobira utitsonga mizale gunjiba wende ubiro wenjaho biro huni kwa dhamana ganzo ato jonji ya ushinde wangalie ebanu ando anujana wabaye biro nuje ngojojonda onde mala huvujao balanga bodirisha la tsubalwa hakola tsoba enzahe ngojonda onde mahalate zirizika uha balola mri akawana hula kutsujua donc yonga njao harme kadro yimyokaya na mkerad risomane hakweli henulo na experience ya mbandongo ya nyeshimbaba han eka haba nyado ipartage
iloandu pia waprene conscience ya he reality andongo amadazinu parce que ba nous sonti pia heni mdunge mtunduzi wahe mwananya yabotsinde le kalma la utunduzi bahi no yabonde le kalma to mahala pia rititsoba kina ula unyamiza ebenga mwanzo nimwambie nukai ye mkomori kwezi bwa komori ye karibali ye taratibu yahe namna rifanyoze shughuli zatu zini nezemali za hema na mkomore hela zundozini ekakari jaja haulima wakati ra kansira fanya reform ramena jembabi ye namna ya heze taratibu za heze ndola razibalia ikao hato warizaya no karitu aminu kaondo wamba waka uvumbulwa na madzina ya adanamila shaikele wainu shababi ngujo harumansi hamadayin ya jesi mbuhe harumama hanama ya renge mitsango ya 30 miliarde ende banki ya renge 20 mili ya fanya 50 mili balangu joka urejai hunu ritseo jarido fahaden haukanga mjosbutini mlabiyen yo kabati mrutsuju okaya uanrikao ngasi harima ze karne za misozini rila wao na nyumba za ulemenguni mgungu jore hemo wenji ya swami ho wasaye ni yafanya madhambi baso ntipiari yafanya ngari yafanyao shando ukaya na rijibunguzize ngadhabu ya ngadhabu kaitsinya ngitsoti dezedene rizirengo hama kusudi rifu hizo na minga aminuko na adamu kanga sijana komoro bahekari ambapo afuandu mengo mitsanu ngamjosibitina boko andu mengo mine na tsanu wa watsofana dene na botsidene zo kamra kaupara yabahizema na asome izotsidene za kamra kaupara ya waheya hensi banki baho na wajadwe shela mrumaudu yotsidene o kamra kaupara yende afanye threat maboya tsoka na umuri yashinde ya kensale lowana shadene za mashughuli zotso patsi wano para yebande za mo bankira renga yebande za hemi tsango rengau yebande zoli jore patiwa za barindi nililo oblige rijikase hali hiyo harima wakati kao ngabonongwe kao mwanadamu katsore nzwa mvu shange ne wajibu ya ujovira nozenongo zahe zende haukaya mikala ozamba ukaya anwekari pashaban reka avion basi wa munguzo ujawjiri rea pasha première classe rea pasha seconde place sheke avion yi usonti pianga tsingojo ata ijonki ni hola pasha première classe yatendea ferahana mina pasha seconde place leo yinu wakazemi haruma roakazo mhu wamba watsinzi mbejana reatu tinzata mbe yejirma okangu jojo akazo mharuma ahengu ekahende hamba kajarenga nyama injivo mbeju haukajani kwa majuna mararuyanso holehani kwa azima nweme shahenga ungu jo shinda jule matsanu dingoni hauya shinda jitinze mbe yahe bange na maisha efasiri hindi wakwa muhimu mharuma loka za kaza ilande galo ya hanyunyonzi donc ija wakati riwanise riwane mbabi ne foli parce que ngam joka wanduru wa dhulumo hawinji do wana au kakaritu hansi za tarehe sisi riju harunro warizaya wari wa shambabi za majando rekaya katoli rekaya kaya nkatsa shawo ndumbaba hanu ware hansi gabole wenu kwezi hususwani swandulo harimazensi zunikao sindere influenceyo sinderi financeyo sinderi fanyoze nongo zinu hawinji rititondari ka harima foli baringa sina babalo harima miji wajonda wambe nzoti nze mbekume na balaye hata kajashindo tsinzansana rike haruma foli ya utsobaliwa rihenso wananeze maisha maziro riwafanyao hunu na ritsohansi zambato amawenda hula wajokabala koli mzazangu waka usimbuha hunu kajaka ushinda yenu laze guteja fulani kajaka ushinda yenu lema koshi ya marke ja fulani shabala hakanzana ngale kama ulitsende komori nunde mbaba hanu wemanlale nikena mbaba hanu botsabushia nikena namna yoshinda njiba sawo ni jokaya yemesha mzazangu mangaumba bangu mangakatsatsuenda hurabu shazeno goza foli zinu wonondo aringwani kano magari jana wala wabe hajau wala wabe haze zitambaye majagala yala ebala zila ujeke wehindi ani ijeke ngabondongo ndi harimazeno ngozilapi dotsoreje ihunu mwanadamu ajari maneze mbade ya jundola pitali finalite yahe yafe zedene zila bako wa joswami bako wa joswami yabo uhansizo wanaho twamendini harume maisha ebengemi minga mwandiso haruma ya ukaminga mjokaya zenongozine kaka jonda reform na bonga mjokanga bo reform za jofanyishia uharumaze nongozinu karna ujoranse kuchumyaka karna ujoranse adanamila haukayo ndonge kao quelque pari ngairitsanganyao ngiona ndongozi njikao ngizona maisha harimo mdungano hatu shatsine daraja inu vanowaze wamila nansi wa hatu warende sawa wotsojo nga karari wazi ya jaliko la wandu washu wotsojo nga karari wamba ukaya banaba hayinu wefa mrumjini kabati ruhusa yore mangoma kabati ruhusa ufanya ndongo simpake nda rubiri lewe nubwe jindongo fulani ngebidwa mre yema anaritso shindara kansi ralimite ukayano haina mrujoka ufanyanga dabani wawinji wa malia jo uyarumia o harumo mji unu ganzo mafana nike 10,000 euro hawike 15,000 euro
ketina ministre, ketina député, ketina tajiri, ketina maskini. Ngari jilimite. Yabo yonde baremu ya haju. Yabo yoketu zianzo afanye ya 5,000. Ya joko anza ukendi. Umuhimu de shetendo ashifanyishe shada na mila. Sheka mjamlansi aferi nikao. Nkomoroa winji mahususu do angazija. Wahano vantara wodoko peya. Wotsona nduende wandisa ukumbi. Wala hale kwa jado fa ndunu jaba huono andungo do tino harma sashe na bote. Wewona alango abehole vao. Halebwe kabewa vao. Yonde kandu ya bana harusine ndinotilo harma ndini bala ibali wa ibamba ibehwa. Abaha inungo nwaru wandwenda atango ndo werenga mazindu wetia na udi na fijo na mbina hasiri wa sabazo mosalo ani. Haukam komorie na foli ya uvantara. Donc oliokaya fikiri mesha mazirare moyensi. Yabani nyinga mchomdora mbio kensi ndio alimo problem. Mwambe meshahe ya sirlo faransa ngari wonao. Uka societe zinjizibalo. Wandu wenji wabe hashomash tekniki. Wakatoa na adamu no wandu wajina hamada asiwa fikiriyo. Namna ya ubasayufu. Waushila wafanya yankiba. No ili wasomesoa na hao. Wangale mesha ya jao. Ngartungojo baki haruma foli kwelike komori. Ze depansi za hatu plus meshahe dunia ya heya. Plus wanadamu piango haruma krizi. Nyinyi plus do banu mkawore ngazema li mzita haruma. Namna yoka ya mjita haruma problemata masuli banu. Donc mimi ntijana alise hizo kaya hizo. Gizona konsekansi zero. Au kama nous influence zinu za societe. Zindesi bingorenda nruezi. Zindesi bingorenda wasa wenda wekae mapede. Wasa wenda wenda hema lesbian. Wasa haukendi. Heni mdungu anzo akopeye na ikati na zemaya. Shaizon rabwe karenderi jihanzi. Wamnyezi mgu ya rumba sawa hoja hunduniani. Ritojari kubaliano kaa. Shetendo shada na mila karna uja ushizia. Shana shunde taratibu. Risikino watuona. Watujenda wafanya zindu wa jina. Haukanga mwana watemala wandungu wale manozindu. Wandungu ndo wefanya na midede. Ila hindi vale mjomba jangwa nzarenge mba shunga nzimada wahuze. Yefamiwa hara. Nge kapablo ende ya wahawe mbanjeu. Ya warende wajufumo. Uwasaya watoni bazole menguni. No ya rengela arwila yoze ende ya lula. Ngada joka udumbi zensu wabili. Hauya kusofema sihu yala. Kowe imnyezi mungu. Yabo izobo manadamu hunru. Ye uhuzu haurosa. Toku zenongozinu na mkera adibasi nga jodo zamba. Na hizo izonogwe kao manadamu wae sho sharia. Sharia shosho pangwani manadamu shiste hilwa. Izonongozo ujodunga na wandu waka on. Hunu wandu walula abanu wakoja shatoruji ho wafanya mbabize kursu. Daeka honde hashinwa mzima. Huzisen rovi. Wamboka le karton kilo 18 euro kuja jonja hashinwa mrajina ulunde 19. Wonsi pia balawasa weshilizana. Yebei nzima. Haukendi ngwanzao wati kitalifiane mwendo wa hao waheze ndongo wafanyao. Heni mbabanu jonjia. Wenda mbaba hanu hambangu anzo jawe kola mba 2 euro. Ya wenda mbaba hanu bala 2 euro bao. Haukenda ukaila ndongo kao ngwa kubalia nao ngwa dunga nao. Ya bosi isiriba kukaya. Wanuza ndongo zinu. Simambia nukaya unumu vuna utsaha. Badeni ya umba ukaye heli fulani wasa umba. Ketsi na bidukaya ekautinzi mbejana. Ya bongo joko jekabo wemtukufa na mrunda jini. Sindensi wasiche. Ikao wala wanrikao anirimelaje zenongo pia mjoka humnikani baba nusatsibawo mshinzi. Na mwenembabi harumaze nongo za kidini. Yedi nina milanansi zonongo zanda hubinadahu. Ujoka henda msirini ngwanzo viralu mmangu amba utsinjeba kujafanya hada. Virahula. Ngabo mijilwe haliyo. Mimi tsuwe sharuma mjina paro henda na kanzani vire na bari moto wa mjika viro msiri unu. Yeka imna shioni. Na mweneze nongo zifanywa wa mijini. Harumaze juma. O harumaze raka ze jamaa. Gono wandu hari ola ministre. Yawe ministre wo inge oblige ke imamutso ya mwimile bana. Olati mrujuate ya paha. Yawe kaye imamu hendo anza yabewa. Olati mrulo kapablo atajoka ushinda mwekezi. Shabada ministre, bada mrulo na mapesa, bada mru yafanya hada na mila, nge oblige himi soarmwe sofil awal. Na mwede maone miji ya tuleo. Wekaze hitima, wekaze duwa, wekaze jau, hari wala ndu wafanya hada, wandu wababa hatu wanu, wala wandu waloma ministri, yabu wandu walango ndu wakanso soni pia, au kende ajali ya mkomori do vantar. Wala ya joka afundi, ujoka utowe duwa. Hawala wanazioni wakabidika ilande nziye ya hao. Haukaba nuheni wandu nga unaletengo la hao, yabidi walitende. Wababa wada na mila, na wakeha mwema bango ya hada na mila. Wangaleza hada na mila, warengeze swafili awali, waonea shehu fulani, mze fulani, arena fulani, wawatendeza ukabo ndo bahandu wa watsinzao. Shawake radhiba weza dini, wabulo wanazioni wajere, shaka mnaotuanza mkae wandu, hauma kadre wa mji. Ikeabwe kanga mondongo za usana na dini, haundongo za mila, baro la mru ya do ministra, umri ya paroka directory, yawe plasi ya tsumstaki oblijani kiu.
rambari kano tukufu shanga mremo haso wa Komori haukanga mjoke ma ministri wa hatu uwenji ne magoma na wadaula wandu warabaze maliza daula ndo malalo bandizambao yemano wedzo watsodo tulo dingo ndi ni wajijua wa sabonsi heni mru ya joji komamaru shangono lewo mru harenge maliza daula huono mdule wa haka harmaizi abo hafungu wandu hawa wandu hasha wasawe ndi wafama barini hanjaru mimi mtukufu yinu nde mana boko hipokrizi yatu si wa Komori lobor zambonga mzambwela ndwa ilewe kasino parolawa haukaizon rabo kena ukiri manadamu ikaonge nadamu mihononi gasina hitima mru fulani umona tajora rabo ngona rujana wende mru walangu mbarilio ya jamu hanso funge obahanu balwe emihirabu hariwola paroka waziri wadiwaza zilarenda ya rwahitswa ya funga wandu ya tsona ya tsuhamba tanga waka urinyesa waka ride ya hunueri tretokari hosomishana sijau wandu hao pia walando wanduza tu warito wala roha hao wokwani kaleso ya wandu wala wajoshelea bakia jojijua yabo nsinga tujenda usonije kai karakteringe hali donc utsanzanje ni mwambie nuka tafadhali kwezi ya Mkomori na sani ende wakati ya prene conscience bekaka jandiswa ni mjinzima hausineke wanazijana wajoka ma determine wadone leson oharimwaza ngozini bada abo bahikarno parobona ye Mkomori ngwanga miyo ba Komori ngabonongozi njikao mnyezi ngukatsujo basa wensi hiyo hassibabu ndo fisidifu waheza nongo ikao hariba bahati owenji wa hoa Komorabaha preske mati ya hoa Komori ngasi ulabanu ngabondo riziki ye riziki yonga litao shonga karitsujo heli ya wirumia insito abiya zanongo rifanya au ba Komori kamsana rabasa uhabanga sina ndongozi nji ya bidiri zione baho sonira ndo ihoko mrujo shindake na mwana metrize ye mijide jaba haisaila lamba njeu kabati sharafa shaka harumo mjishiliyo nganyibanu ngamjojo abansu jini fumbuni mitsami huli jau mbeni shaka bati na mtoo na imije heli yarengwa otajileo no wanazijana wajaleo iyo hassibabu ili daboko ola yaka bidi yake mwenye mjileo katsu jistehi wala waka ubidi wake nerumbinemiji warende handu pia wa roho mbi kabati wanzone mwananya halemru jowla hunasi Komori hondu mwananya hamlaulia hamdengenro wanadamu pia sorende hawaroho mbi sinde ulo manga kojwambe ulo Komori yezilo hunu zongizo piri rane zilo Komori haukasi wanraja rensho harumansi za kijeni yabilirike masolideri rejira ni remananya mruandu wala mjimzima shade kinyume mrie wana mananya mrungo ndo hata hafanya 2 tour ya tawe ya sibirenzi ilano atijomona zanongo izopie kasi sikarjashinda ranzani sazero hozahatu rajua ukayazi nsili zorari tino wandu waka harumansi ya Komori yenge wandu piyake halinu karjabjo je halinu banwema no wandu wenjira jaulabanu do wadaya hatu no wababa hatu watende banu wandu wao hoja banu kwa jakana ni yazindo aji uwenji wakwenda ulola nono wanashwa hao wasa ulola nono wanazaza hao wasa ulola uwerengwana na shamba ajo wala wana ila hindi hotso basa uwa gema na sisira haja ritsojojo rengoba nwandu wao wakaza na wake waili na wake wararu rajo kainde heli abidi batudunga hindi shale wo yinu mdungu ndo hakana makaratasi mdungu tawo hata ula mjiwo ya titsu auliza mdumo mjini ya jojo karende mwana nyanjema mauda jomona bahamnamda dezema shamdungu ndo mjiwa kume juhenda yuzu na bale mwana mshahenge balangu tabiho mwana mshahenge wa ujana daho ni wafungiha yabo we hujibunguziza ujenje za adhabu haukabo sela wa mazabako handuza uhulapia zila zubakishia kutina mbabanu jojini kakana magari hata jini ke hula nyumba manga fanya tijuno ngwendini shatanke ulo hula holi honde heli ya hatune malezi wekuna parone hanambando ngo izopi yenge honde hurenge mzima huwa ili badu pomhima haukabo hija utojodono yemanzani fanye bokotsire ngola hajabe bidangalo wanasha aikatsu angali shake na ukirikezo sisi raone marafa ke marafa lokatsulira ko jungula pishwa mbililona vumba la pishwa mfililona vumba zonongo izopia zisazimenyea uharumemiji yoketi na haunu na mtafadhali bwa Komori mhozwane zero hoza hani siwandu loma ngabanuritsi jihadaye renge manyori toka pukani Dwambari bale kamrenda fanya ada jau habe haja ijekendi ukonge jomkini hata ndo afanya hizo ikewela ulohu nungu enshindwa nawe hauhende hafanya zindwa jina nawe narangalie namna yodeshelea wako hizo pia hizo dene walona zi entreprise waloma tajiri wa dunia mwesha wa baze societe walangu atingorule akredi yejuze mru ya jabanu ya juwao ukensinwe kamro alibaze 2000 hau halibaze 1500 bada bweshu njankodi hao yosa ero shaze droza hensinu pia neze empo neze charge wizo ngazitingo urenga
Ngiyabo ngojoko joni jusize majimbo kaundolo la 20 million. Huto wana magari matsanuni kemrumshe. Huto wana hindi fulani. Ikebala mimi mintu ujue heli rohunu. Badawe kautsa wayo abo mitita wazinu nile shampe. Na mziembabi zedene zinu. Banga wanadamu ikaw ongwa jwa ukaze nongori fanyo zinu. Mrungu tsojende saharu mawidzi. Kuna ujo urema ukumbi Faransa. Urenge mapesatso mashashi. Urudende waloze manolu ureme ukumbi Komori. Urenge mapesatso mashashi. Na ngoma zababo na babu. Na majendelo mababo na babu. Mrumzima ujoke kanga Ufaransa kauliwa mapesa menji. De kauliwa 1500 €. Yema pisala ngojoko ya ramburseje. No wana hatua sangwele wao. Mdungo doafanya zeni kumbizila ngwa jidebaraseyo. Zedene zila zubakia. Ngeyabo ngotojoko jaufe. Wandrado ajwamboka heni mrikao. Nguyema iti inu. Natsengele mrufulani. Bado andu walokomori wajoka wafu hakrizi. Yengeze maiti za hatu zedene za heze nyikumbi. No wandu wendele yotsi mdongozi nje yotsi mta ukaupatiwa. No. Deze shuhuli yenyi wandu ridingo kaneze maitire himaramba. Heni mdulo na denene maiti inu naji. Badiri jokari fu haraka. Izo haraka. Risojo wadunge mswabili. Haukengo wandu walengwe mitsangu walobani. No wandu walobani waremoze nyikumbi. Mgwendo haumbukeme duna ongi onfubi. Wende. Ingamfikiru kengwandu ala pia rengisorema telefoni wamba miti mpata jao mokumbi miti mpata jao wala tifanja nsi ya koloze mano wala timnika jao yeri joka ndindi kabati mrufu harumazano gozanda na milazino akakende na dene ichona ushashi de kahande na zuhi majana kume hapo ngarisigo joko keheli natandi mrunajifanyewa saa yambe mtutsa hadene yafanya dahi ha simple boko muhimu ndio marumaula wasando tsokaya vaye ye sahara na subai ya kote ngonije manani kuti wajibu ende wala le nadeni ngabo wambori swami shangabwe kawo balangu wambo swami shakwaja swami ngabwe kawo kwatsu swami riparona video banu nsujo walandu wakanza watoe message ya maafrikain wakahone saukaya yemrenda sahemrenda biloka ya hafu yamba hafuje keno kiria feno kaja tomtsangwa hangu ifuato wetontinirang ilambe seila message ya kanzebesho wandu heze nongozinu bengeba nzeno nganzao mrado shindaye jua mriati jahaji zingarabanga gwanzo ya hunde salary ya milero ya keharma mitsango mitanu ya privo wana ya prive meshahi ya junda alma problem hata makati mrungu trao mrungu to change telefoni kado kume ye mwanadamu ja dunia nujo fanyeje kango tsoja wao joji create problem na bonga manongo nzima hapo hajojo henda afanya umra hajojo henda aheji ya virule kabula mtume izondo lunge kauka jajo mkutasheri izondo ndongo za jombula ndongo zindwaji izo kwatu ziona shangono mrumkomorile wo ye propose wano wana hawema na mwana mshoka juu hawende yonde wa dhurule kabula mtume ngwambo nzori dunga nono ikango nazo ndende na ndivyo alikuwa wandu na ndivyo mkatambe mtsona ndongo amadizo aningalal hakika na risane baizo pia izo kazi tuba sawa rijoka wanu serikali ya ufanya shabanu ranjaba ya ufanya na izongizo no mfano ngari wonawe mba mintintirifanya wa mimi jihad donc banu sisi komo rio joka rika petit paradis kabati wandu wajoka matajiri halmosa ndiama do Komori zemaliri zunrao izo rumi yawe misikwari maze shuhudi amumlabione rika harumu amenaji maheze nongozila lomru ajarenge 60 million banu hende harumia ye 20 million harumia ye 10 ye shuli ya heisa amumlabioneshe mapesa la atujoni mri atujoka bange na societe Komori wala watujoka wa hanyumba ngwa yidjirissiwa kabati mri ajoka hunaka mwa malene halini mri ajoka hafanya shuli handuma pesa investisa haruma projet shamruka na ujarenge mitsango yardende yapatwa mapesa yende haruma consommation hardaja hunaka haruma problem ikamtsono kanyo tsinongwe kaongeri na mwao donc mimi ngamanzoni njembabi haruma sectori yo leo parce que ngamjokangi omengoni mwese factory kao ngazirejezodi ngoni lewe numdunge na mwanashwahe Komori ngena mjombahe Komori yalo na wana badalo kemjomba ulangu cho uparahambo kande ndazi undenge mna mwana mzima bano atsojaba sauheyo bambe sengu jangalwana shewahe eshelema udubeni dunia nelawa haufanya mba taratibu nere mna gari ya jado fanya mba taxi bambe secho doni ezekuti yaho watoto anenusiku balezo pia katuziona naangalile mzima bambe ondre baki umbehe atuenda bushini yabo ndeye asomeaje bambe secho jado somesa undambaye ndwe nikamzaza hae wokwaso nezo pia shaze ngo zahe Mkomori hata ngono andungu kwa wade walango wade wako eli bahari wale kamra fanya dari balabon ani na mkera vikarjajarizi hiye shana oandu watendemi jileo na wafanye reform za ubare za ulimite zenongo zahe folinu luana ndongo kao ngwatsongezo andwa jina wejita hasara ni jumazi hasara bilao
wondo pande uona kanzanonesa harumazeno ngoizo upande wa pili ndo wahusiana ne mwana mkomori no mbasa ufu hai mimi ngammi haruma maskitifu mananga mono generation zinji sinahamba mdara umsomo shahe na msomo utsofai woti msomo kamjohisha komori masteri doctora je sais pas quoi yeza nongo izo ani ngizo na productivité ndahu ani ngazi production banongo ndinarume komori gamu mnadhirio nunkaya irapita ya el maarufu isefanya mahamfukare ngetsingo waho karitu jwange josa mahindini abondo tsofanya finition ngeje tulezana shana mnambie owandu wajoka ushinda wa treto wana wa komori walio harmatse tambule ono wa komori za wade zilo harmatse ya komori vanu ya mkomoraji hansu kaze proje zahe kajaparo toalia a long terme abonsi tuambia entretien hela pitali uyo ikao rangingu joba ni hangu janza bahwa ikao bangu jo vunzangu janza remplacewa ikao machine ngu jo minyangu janza revisewa izo pia kaziti hakowa sedi yao no wajoka ufanya hata imprimante yetsomenya haruma biro yabondo tsojuse latiwa olamna PSC yatsojofanye saila uyo shango joshinodar medara wa wizara yabo uhundo tata kwa tsine imprimante shabala hu deplacata honde hamramba da hibala ngo jokordure jata volovolo jofanye photocopy urdure je izo atanga ziri hundrao huna haruma ambassade ya Comores ndungondo ambassade ngonza fanye photocopy bala ngebido mrada jomjini ya je afanye photocopy ya rudare je kamtsona ndo ani zila ndongozi tsori dungata bonzi hatohulo maisha hulo ustaarabu no omanu walo mkomori kajaparo to alilia ye suivi ya entretien ye namna ya ushinda zenongozini zibaki a long terme zile lo wajao no wajoka huja shekande majumba maruvu yayo ya ukati na mradi ngamu mnadhirioni ngarjokanamo na mnambie la pitali la wewa hao yeo wandu waende sawe daula komorile ware sanse wandu indini ma specialist wamba de zahitwa ma specialist wamba de zaroho ma specialist wamba de zafulani watinema generalist washinde wajuo kwa wandu wanu ngebidu wakingie uharumela pitali nwekewa mjonda monde ngaba mamankoma médecin emesha komora teulo médecin mjonda bwe kabine yae vanumti yansuka banwandu piango oblige wala we mwali nanzu wani wadoja uja ngazija yotsinsi ya otimaesha zinuzunda wananyasi wanzuwana mwanansi wa mwali wanzu waliofanya passport mpaka jemoroni wondo bejoka udoli bazuhikume ye jefanya passport azimfukara yosto bien ebengabo na mjoka ema médecin walo mwali kwa 611 pia watso transfera el maarufu bare el maarufu nzoba kema médecin kume ngabo mwali bahi yabo joka swanu ade mwali mpaka dare ngele japawa hau yarenge meli yarenge riski pia jengazija amale kaunga mjoka kabati mru joshinda yatsodoli bazuhikume pashia ngamona wandu wapya mo barini womruti ngwanza atsoja ulona rendez-vous moroni wanzo jam toute une urgence chacun ushinda akako mru joshinda atoziku me atsolo pashia bahani wa 30 minutes yotsola wanzuano enda mwali hauyala malu jangazi jali bezuku me na zitanu na zuizina ne kawo yonde hando mshahara wa fonctionnaire komori hai kamransi wa komori ngarjoka ujisikinali banu ngebido sisi rijamena jokanga sina namna ya hatu ya ushinda zeno ngozinu riluite banu anrujo fanya greve armaze compagnie banu anrujo jofanya ngo wa sanctione banu simpaka ikenkodo shanga bonamna ebanu nyikamjuji tamka mkomorika no joji tamka mbaba hanusi kwa nesokanga mkozo shabo ndizo andu warenge ndongo za fanatiki banu azalasa wanti no aritani gang yenyi bo mjoka tani gangi boko wo mwanada mamadani kamtsozi butu boko mabe Qur'an yonde butoza ngo izo pia emana ratso womba duwa wa butuza ngo izo ndeka kweli wajozi amini ngazoka kweli watsojokozi amini zotsojoka ndabu haukai yamba mrati renge shaze nongozundwe komori zinsitwa bia za zingara mbabahanu na mkera avi paske ngabo zenongwe kawe mijiwa singari halili yao na ndezi jiro harumwe miji zirijirao wana hatu zijirao wana nasho hatu uono wandu warengeza nongozini balandu ngwanzoma pesa wende wakansi watu ala tartibu hata watsola bada hula kamili watsola bamjiwa kamili watsola babavula kamili no ili babuhena mna orenga mapesa Mzode zendo runda banu samahani ni aferi ya hezebiye shile kundisha wandu watsotwali ya namna ushinonde mapesa balende walo zemo wandu zao donc wabefoni mrubanware mwakatimili habahati sisi wandu wana zishinda ndinu kartso jojartso zingaraba na rendu ato ekatimili yani kemrende ya dozo hao yemi watolo msatso tolo utotolo jotsa tolo njensa jondeme katimili ndahu donc ukaja arrive mimi deja tsaba nsabani njakubali ritsambaza wandu handani raona komora almaze shuhudi donc banunga nzo mkomori ya wakati ya reveille ya elewe ebane mashalabinga maboba nisira joko kana nongwendi
yewe chercheur utinanongo yafanyao yewe ani na mone harma ze société d'état zilo Komori ba Komori na batoka mrwana byemjo husha ministre wa he environnement, mwishe ministre wa he agriculture, mwishe ministre wa he finance, mwishe ministre wa education nationale. Mbawanda ibiya heze ministeri izo joka huivumbua exceptionnellement ukaya ngabonongoze ndao kabati yewa he santé ngoro henu siku rendare reswanye bonze bahati mbe wasawa ndawe fai ho tula makarison we jazao wa he education nationale wo mono helize resultat zabira unumaha wa he peshi na agriculture mono heli yensi atu ritingo hagizate zindubonze hata mbenga zibalo bonze huja lewe inushulika ndongo fanya mashuhuli bahe kanga ona 20,000 ya husu ya 20,000 euro ya bidi wirumie uharume depense ya shahula ya bonga jomkino kaze 15,000 euro zo sasa ndebonze zagiza zembe zihulo enrovi zibale zinrupia ze juize nongo pia ngatingo la bonze hindi ni mkomoringe ni shonda ningu joka ushinda huzi hatoa chuzao hatemaluka mwishao na ngatingo dola Dubai wala wenda Shin wala wenda Dar es Salaam yebanu sisi ngari jifayo ekamtsono kayo tinti yentika wezo nongo pia zonga zilobonze watu hatenrushila wondani shabwe mnajimbi nemna nrovi wa hemzaze ujoka bala jose watakatsushindo tazuizira ronkodeni valari olaranya mkomori ngemba hazazi yeyo tobiendi mwisha uhumedi msedi ya jado habwamba ukaya ngaba joko jamashini do controle scanner ya controle na chindi neshele zinduanzo ndoro zebonze are ndoro zendi komoringo zawe ndi nibonze donc banu tsanzanjele or jariba saulani harmo ya ferinu haukaya istahike mwana mkomori ya jilamwe yelewe ke na ukiri generation amandasi ikesindera ka jahandani rinjie haruma yeje ya ukamdungu jobano asimbu hata ya hunde 50,000 na 60,000 yende ya tsorengazi ya doji baja uma nzia nyezi seku wariba langulo longu fanyo jau na balangu joka ujahunari senaja karma krizi ala haleleyo yende ya bakinese denezo atu wana heotsu wanruwa jonja haruma johamandi yo haukama na mru ranuleo ujoli badene kahono kamba bangu wa ule nyumbe nu Faransa ni hansiza hajafu maudu kaya assurance ujau ngujojo kabala bongure ngo ayuza wafanya nongo fulani lo mana mndungu jokubalanja haruma nongo kau haono mbando ngo loba na joshinda rengahuzi alibeden sheka mngondo yarenge mapesa ndiyanje shonga yatsitsofanya bwelo wajibu kangara nzori fanye kutimu ya hatu shaya tsorenga miliaratso zitsambaza baringa bwandu ajado mrema kotsi wamba ulande boltalo la 100 million yizonga joka hube handa bineze tabu lonizo ohanduza hono anaho watsaisa lo watsingoba makosha parali londa likoli yiyo otsi maisha bwa Komori na rireje idingoni rifikiri na ramenaje zenongo zino armwe miji ya hatu bokonga rjojo zifanya yeheli matso hansi sharia show sanction wandu warenda na armwe miji wala wao yondeli rjojo hansi sanction ya ukanganzo bake barem heli mrujo shabanu haruma mji hajari fanyanga da ya 50,000 euro ye mruonge mlabe kartina besoin halafu andu arditsene mapesa ya to armwe miji ya doka na namne menji yerumishi armwe mendelo ya hemiji shaya tito kabalandu ndizo penda hulu majuna majana matsanyu ansohole hajani kanruwa nisawali yezenzi ya zobiro miji ni kazitu birishiha zelikoli za miji zivi kazitu kansi ha bakati jaukati chodo ambada uletiyo bada banata sisi mnungu joji hurumia vanu ngabu wakati kao manadamu nganzo ajihurumie ngondo mijini huono kabati mbaba hano atabotso kansandro asome yemabaya ziwe kanga wa mararumi jini leo numnungu fanyoada ngoshiwo mji wani kwa zuima jana matsano ilambe na msohole hushia shama shamzazeshi ni kwa zuima jana maili le palasholi ni kwa zuizili ai makomo yebo nyinyi ngala hakika mambo halafu mro ashemeze bwana hatu kwa tusoma leo kabati mjulona wanawasoma dini leo miji atuiroro wanawadhulumishia hai yenye wandu mdengawe za sakaramzini kafanyida ujohi shashila shama shore mangoma shini kwa zuima jana mane na zuima jana mararu halafu mabaya zione misihiri mwamba ndo ya jori hifadhi ya lombeze dua ya doni kwa rali shihu na rali ziwizili halafu ande bala mrumbaba harengezui jana harengezui jana harumwambia kaulola mrumzimu palashio ziwizili shondi nyinyi ziwizili ngazifanya uje palashi wazaze mjua ukawa jirendeje ngwa konsobonsi wana wa konsobonsi no ani yezabidizike muhimu sikari ziwono sisodoro ngezala haretendeza ezo mnyezi Mungu joribu waji donc nganzoze longozo pia za amenajewa wanadamu pia kensuwa revize waone njie mbabi harimazeno ngozinu riwone namna rienshio yensi ya Komori sindensi kao ngasi halmodhulumifu mimi njao na nsi maskini hama Komori yebanwe bijevote wa uheni mwaha ya heze 130 miliari za mapesa ngazifanyao
mahalanda hubu basa uhao harmaze nongozi nupi manawe kazi vote wabondo kanga bonongoza nzo sifanyo basa ufu yenda hu ni wandu ataba hamaji mrolobi dola maji Comores na mrabi yenyi wandu ikao msamji prepare basi sikaba tujosha discours leo za mrendo harmadongo za yezi ya votewa rikubali ikanga wandu atojolewa yu afera hao kangwa bakar mwena ravoto wana shana mtsorambi ya harumansi ya sawasuli harma deficit budgetaire ya 6%. Rasara wasuli harma so ya pauvreté de atteindre 50%. Ya voyo presque de moitié ya population Comores ngwa nshian dessus et so ya pauvreté. Ya bonga mkiruka la hakika nyinyi ngamlinda o harma karne hamada inu njemwe shino wendi Comores. Mahaleka waba Senegal shinda no nao ngo harma 8%. Ya he croissance économique ya aussi singa si 2,8% stagne ngasina mahamine ketsu he ya ketsu siha halafu ndo ambanga si pays à revenu intermédiaire ya bonga bo wastarabu wasoma walo harmensi yo wale mwema kotio kubalizana ngo hizo na ngo ajuwao kemanatso no basaifu zenongo hizo pia hizo zo metto en évidence parce que nsinge bidio e kanu nganzo no basafu ya badizo fozi julo ye PIB ya hatu ye helilio ye croissance économique helilio ye so ya pauvreté ye te do chômage zenongo hizo pia zo tilo buhari wandu angalia wajoku baluka nsinge ndo soni yensi atunga sina nongwendi ngasingo jokodo en chacre data jerife mnansi hamandu rais alengo 34,000 euros yebanu makrongu joja usede Comores la fazala libwa menja naye ikamtsono kayo c'est le monde à l'envers halafunga wandu walo yabo wa Comores waele wao jowishi ya universite ngabo ma chercheur ngabo ma professeur ngabo jao ye wangu afanyao general resultat catastrophique mandazila ye kaze ndongo pia kazitire unize conditions aho wana usoma ezabari mtsohiba na mwireme nkondo nyi mafundi mfanye greve shaba la basambo ho kama mafundi wa hezi ngabo mafundi watsoya hezi donc watsoya hezi wa etufewa ekaundo jambo kabanesa linu ibilije wanazioni majana manane ngenjao majana mararu majana matanu ngwa ubonze shabo kwa nahushiliwa yabo wala kwa tumete anava education ho wana watanganya ono ananyao shango ndondu compromis wazifini hano ilise nongozi la stende yabo ngarjo parendaje na mone BPC li abire brevet na mone 6e heli abire na mone zero resultats zo université na mone mshemezo ma professeur université wambao uka université faculté ya droit déjà wana zoni majana manane salia hao ya amfi ngenja wana zoni majana mararu majana matsangu atsingo karimwe miribonze wasata ngwendo zawo kabata tamba ampli bo yatsokabo ngiyo sonorize wandu watsoka ngo bonze ngo shiyao yabungala hakayo nsindi watsonsi watsoma na Mkomori yatso nda asome yesi karina uvu ebanulongo jona mrara diplome inila Guinée inila Togo inila Maroc inila Bushin inila Maurice kabati ntsiya Afrika batsoma na Mkomori ya bala diplome ya Jofop yesi sema nende ni watsoma na Bushin ya parone saufahari hauzensi zo aja Komori ha unono hawaja Komori ha msomo hawaja Komori ha biashara si wandurisona atansiro na uvu banweka Bushin wale plienga waja lo Komori yabo wandika waja brangu hale ana nongo ka wondo waja warengemba nongo yo wayende sawo hawajo ka Komori kartina shahatu shakuja parona hamade heli wandu walo harmazanti zindo ajina wabasa wao ujonda Cote d'Ivoire unde mru Mali ujonda Senegali unde mru Mbushini ujonda mala fulani shasi sekanga sina wandu wa hele bara walo hunu wandu ananyasi wabushi owe manalo yabo nga besenga bo histoire yarangu hale bo yakaya nsujua ganzwandu wa kreze wajue manu wabushi wajalo volovolo walo njia shakutsiona wandu wa jeni wa haja na banunsi obasa wa heza nongo izopia yemjena jojake mwadeanga liwaje yemjena jojaya somese mwanaheje yemjeni hajo hujaya basa wa harmanki baje harumansi kao ironde hando kondo hondo lahu sikini wa he Afrika na dunia yabo na mkera adhiri wa solidaraja ye mwana Mkomori ya jeleze habona zonde naziye nga mjovira mbabi ntintar mwezi jibiri ni mwambia nukaba Komori nga mlengoza nongozinu kimza shale suala la Azali na Union Africaine ne CEDEAO linusu ale kaungilo zero na ninga mliono mchezo na zenongo zine kani wana wa Komori mloho ndani na sirilo harumazansi zabonze rango alwana Afriki wao hata sirilo Ulaya karijajusa shehitswa mahususu wandu mafanya siasa wa profite occasion yinu wa neutraliza Azali oyi badi yabo siso do mankarmaze occasion pasko bahanu Azali ya wasulibanu ye maji ya hundren komio le suala la husana ne Niger linundongwe kawaza alien komio isa sanyiha itoba kisha hotoka jitetambo hawika ngilo nsingo nishakabatsi mroli sasanya alafu banu wanu wa siasa kati lezenda bone majagala
badi okwaja paro sezise occasion wananyanyi walo harme Afrika karitsu jibi wawe yake Komore le swano huja sha ngabo na namna yoka yari mjuze ninyi makodamba balarini kwa utukufu na sheo ya mru hata utsina hata mbanosio ya ustaarabu haudhu amana amfikuru kaya harme marais walo harme Afrika leo roare ndo nayi roalo ma dictateur Azali sha au niveau intellectuel Azali nge na niveau ilo hambwani rahano wananya wanuze makisali rahano waze wala pia yeye nde mrulo na niveau ilo très bas donc uyabo vacinezi ndwaji nato joka uzishinda shaye hata katsujua mbanongo ya hustarabu ya dunia leo na banweka mwanzo atende hensi ndwati sodo anganeza hensi ya heba kanzo kenga bwana ngawana actuality mwazeno ngozi jiriyo o harme dunia kamil ushinde utsoka namba minimum ya mba savoir harmazeno ngo hizo Azalingu pusewa nge hamaguru otilisindi hwao donc ule wenweshi bashi janga shimkao inga mjoka hambaje wanunga ndombi yosede yawe tsambaziwa sisi e Komori banunga bandu wadingo habanu amba Azalingu jokobe hale jeshi lahe Niger jokobe hale jeshi lahe daubini no ya Union Africaine wao yezensi pia za kompoze Afrika wautido andu ado harme sede yao wandu mweshiao wajavanse mwishao kaya makisadi gwanzo ya behe wandu ne raisi Côte d'Ivoire na wao pia wasa wajideklare wawandu kaongo haruma umkonsi unu umkonsi wao wowo kansi handongo mbili tizaba banjuzi yendongo ya handani ndo basawe yankiba hele bavu lahe zensi kumenansanu zahe Afrique de l'Ouest yendongo ya bili ndo stabilize wakeepe yani wake amani harumale bavu haukanga mjoka harumale bavu hilo ngabo ntsinsanu yambao les 5 grands les G5 wao waondo andikao harumazenti hizo a savoir Mali wanmauna na mambani juzi waondo malekao ngabo problemu za husiana ne zenongo za terorisme wawanoni hizo heni wakati mjuao ukabanu hata lebalin yabo zenti zonga wentika okangwa nzo wabire wanjie Niger ngebido wabire rango mahala waliyo ya materrorist nge washinde wanjie yabonga nzo bafanye mwishiliano wa mahadisi na banu ba SD yao wa bloke ha parce que ngo ajoke ni wakati wajo declaration nkodo yini dizo kweli wabeha wandu Niger wende wawane yabonga ajoka bo yo bale ndo la jiri parce que ilokali naka wana Niger bahi ilongali jo wana harme Afrika pia jaboko mimi hwetswani hangu msojelezo kaya vanu ya mfaransa kahe milenkodo yini ya Afrika rijalise nkondo rijualise mizinga hamaneza ajiri libi monawe libia katafile weheli liyo vanu mfaransa okanaka ushinda nureze misili zilone mrusi ya jouzire mafaransa haru madaka nzima yetsambaze shana joko wa Afrika pia ngo ufaransa vanu yoyo nkodo nkuu vanu ya solidarite ya population yo muhimu de manamba uka vanu wandu wenju amba uka bane mane population ya Côte d'Ivoire watso juha yamba Alassane Ouattara ukayaza no ngwanzo zifanye wamba ngwanzo beheje yishi Niger lendela wo wana nyasi yabo hata ujoka behasha singa bidol jonu rengensi ya twindi hakaba nzeno izo de zeno ngekao lewo yinu ya population yo yurende hando bunduki ya mando silaha ya mando harmazenti pia ketino kandeza Afrika ketino kandeza Ulaya heni ndongo we population wa juha ya bola dimanada dimandro alo harmwe pouvoir wa execute hawa ile okanga bononge kao ye dunia kena wa bamatso ebengeza ndongo zinu zanzo zifanyiwa inuika bidike ema opoza wa Comores sneke badazali ne president wa Union Africaine armi kao renderini kwa rimrumiliyeyo bali bando banu borenga zenongo zinu wazivumbwe haku kutsuwa na mruwa opposition ya rongwale swala linu la hesede yao kutsuwa na mruwa he opposition ra ulo Faransa ino atakobidi wado fanya conference ikabidi kema panafricain walo Comores wasa wandiso ne sasa ngo zao za contest armazano ngo zinu garjoke la bomba retardement en Faransa ngedingo ni mwazano ngo zila shana shindajuo kaeke Afrika bao okay Afrika sidasi wa Dubai banate Afrika nje wanuma Afrika Algeria walongne mamaroke na opi bali banekare meula ndo ajonu wandiso fanya zemanda manu notema bihunu laboye Faransa abori abobahi hakahunu kabati mfaransa wandu walo hunu do ajen na harmo wajen walo harme Faransa ino abonchi de Afrika yaboye yengena namna bahi ya ujo negosie ya juwe sheleze riski ya joka hankure hula haukaye geri no anze tenendae haukaya Alassane Ouattara na Makisali na Azali ne jamanda ho
waunga mjoka ya wao ngwende swao neza ambasadi za Mfaransa zilo harumazensi hizo side Mfaransa wa irangu weyeka wa parahunu yaboze nongo sangizo daraja ya juu shemru wa rumo neza ambasadi za hao zilo harumazensi za hao ngamonoka omaraisi wandonde swao ni ambassador wa hezensi zinu hiyo yondongo nziro donc nganza wandu wele wokaya zenongoza nzozifanyishi njoka ya nkodo yinu inutsi nkodo ilo na mbando ngontinti toka yonzi izo ndabu ye malika ja jojo justifie arme coup d'état hii kawamba coup d'état boyo coup d'état reste coup d'état haine mriatolo harmaezi haruma igozisha mvuni majeyishi yo ibaki coup d'état kabati namna justifie manatso zifanya mali hindi imana tuzifanya Burkina Faso hindi dokaya yeye ngwelewa ukanga mahaleka ndio point stratégique arumai ye Nigeri ihondo mahala wa kansi ye lulu ikawore Europa reference inu ngwansho hiyo yabo yera isulo yabo uongwendo heze amri za Mfaransa yekera isuwabi ndulo holihonde system ya hepa panafricain ikawo leo inungwa nzoa wanene France Afrique ikawo Azali mengoni moana bunduki wahanda wafumao ili wahense France Afrique mwendangale big ya hatu ya Comores zila mengoni mweze bankingu zinurisele Mfaransa yabo mruhamandu weka ungu fanyo anechange ino yake na posto politique ya tsotsa hasiasa tsotsa hawanansi ya tsotsa hamdumra jina shade ze faida za hebi nafsi mwanadamu wejo komkorijendo pokobanze vota zala robonsi juu enu wajwambe ni afrikani wazia enu europeni zonrabu ila systemu nzima yinu inu systemu nzima ndi amzoe wanone Afrika ngwa wanona system Komori ngari wanona system karitwanse zwazalafa nyoleo wajema udumraji ya zifanye do manari loba nuribajinio rambao yabwekale wenu mkansi mhansi zenongo zinuzi wa sudi daraja ya ukayaza linwata monokata zenongo ya hamba ngwanzo afanyeza ye zevoti gamjo wona hosoni hunu haukale swala linu walamba ngondo warene shabai walaji determinamba mjamreme batwa jorema ngamfikuke kamali hendengwano na Senegal yobora harme Afrika ikale wenu Cote d'Ivoire hendengwano na Burkina Faso yabori hundu faida wachoko kama perdala wa de Mfaransa undasi da sauka wa Afrika nendo yarinda dakandaka yamrulo soni harmazano ngozondo wazali baskonde president henu africaine nendumari ya mwisongo henu africaine harmaze balinu watinodo ambenga toko finance waje ye Mfaransa ngujo finance ikale we inumishia yera isi Cote d'Ivoire hamba ukaya gujo shinda finance nkodo ya majeshi wayo wajokonda Niger pendant 3 mois wati mankemba hinru wotinde Cote d'Ivoire zonda abotsala sanwatara yawe Mfaransa sa prepare budget nkodo ijoka hanzerumishihe o harumai Afrika no ili ya jomo ya Afrika ya njeha nafasi huno nkodonge ndao huno mateknisa ngwa tsingore ngenishilio webe haulaya yabo sinderilo hasara donc ngio wajibu Azali ya reperewa wamando harumai nkodo yinu haukaya nde dhwamana ya bidi ya sane ndongo hamada zinu kaungari joka zinu hasuflewa rahaye jarengezi inu ya henu Afrikani hakaujue mipira nupia haukaba nuzinu zinu proje ya Mfaransa ikatsola la jwapta si Afrika ndongo hali nazive nono ya wasa hapa hanga inunga sina mahamiraru wasa nwatara ya sajokaya makisali pluto ngondo ya rohe ya wasa atsahere levu ya wasa atwalae plan ya wasa atwale hanzwareme atwale chanzo ya renge hajwaze konsekansi ngesela kaubehe mndu zinurongo za prepare wasikartu zijua haungarizele wao ngarizijuao shakari jaka uzamba ukazi jaka hamba buzirongo za surrealize shaleo za haja haukainu projet execute wao ni Mfaransa ingama nunga tsungo joko kanse halinu azalato kwendani kwa hiri ya jendese Afrika mrama ya Komorido paranaibwe halinu harmwe mabangwa he dunia litolo fumulo kasinderero ale criminel nendo la we Afrika no ye ma politicien wa Komori ma opposant na warongwele swala linu na wakonteste na wemise maandamano wa Komori na wajuhe wambeka twanza Azali yake rais wa kungumanya madali na ukarana kukomorika javotewa wanduwa profitebo haribanu waboikoteze voti za 2024 haukaya banu mitsimambianu kaya sindotso kanduenda uwandu mdantsenda eche ngebilweze voti uzozitirelwa iyo eshek total yabo ila constitution ya Azali kao hai renuvele wae hafanyana mnendo rajabo yeshuwe sheka mhatize voti zirewa Azali ngujo finance wandrahe wanikeze question wen deje makandida wasa wajideclare benge hende na mrumzima hamba shindi yabo ngujo legitimeze voti yo kabati na mnendo raji donc uzenongo ziri mbili wabu hemba bahana
wandu sauter sur l'occasion, wandu neutraliser Azali ze élections za zinu ze échoué sukazi repoussewa na zito échoué zitifanishe mbaba hanu wandu sur l'armadala je kaungu jotrakewa manaminga mjoke helo ananyasi wahele bara la Afrika walo determine na Azali wo yizenongo ya zanzo ya zifani yanzo ya wanise Afrika ya iteha nkodo gamina aminifu okeba na woi na mumlinde shaka na hisa weno na mumlinde baka na hisa weno yekaye yangu jina ndo kabanu ngena wandu wa mbirili yao wako anaka mbirili wake yabo kazo tsinongwe kaungu jojua omalajo kaurengwa otaja ojo mjili na bano handanida siwa Komori haukasi singasimengon mwandu walo harme diktaturi ngari sufreyo ngamonao zenongo zilobo nsiju watoze ndao haina usikwa hasha problem mwana mkomori ngujilindo aja juhendi ebenge kwezi sikanzanje neleze mbabe masuala yao nimweleze nukanga mjoreje harme mada jeli detaye swafi ye suite ya zenongo zinu shantsikanzani mweleze nukana mkeradhi tangusi wa Komori wasi zetamburi zienshi harme malaho humahalari ensho sonti pia mkeradhi li tene consideration babi wo lezi riangalie bemiji ya hatukaiti miji ilala ze ajali zijirio za aksida henu siku monao kwa tina hata haja ngwishoba fanya aksida mala fulani yabo bala bahizano ngozilazi semrendare ngwaziwa wokwa nambana mnayo rejei wende wao nena mnayo twali ya zenongozila ebale parende lombi ebalanga bweduru ebalandugo ndombi hakule bafulinu ebarite wake majandarmu hunu harmale bafulendo mbajini bo yake parenge tulonyumeni nelenda mathalani mitsami hulipo hujiro accident siku d'ailleurs ye pare amene aéroport itsoka bidikeni wakatinga majandarmu nziani hu no kabati haukaila pareka o sindoka des accidents bahi shanga mwisha ukayata mdungu johaja una japar sana logo za ukabala ndriziro njau na ujau hulamala hatsokobili rango aéroport hujata moroni watsolo kama gendarme hulawe birilia ko jwambe kazi accident gazbiro haujikwatsuta ngamwisha ze problemu zijiri wandu lwao wafu ushababu lanketi ya aimane nswabili balais ushababu lanketi ya bapale nswabili balais hatemana yo lwaja na hula nzuani juzi bala senongo zilatsore mabala mwisha taifinambe majagalala shala majagala mafiti yebanu mwana mkomori ngujokwele waje za nazra mwishi yokata hatolo akatujlange ndabi yemrumali berewa wafungwa silo abidi wafungwa ngalada hizisa kabajaparo mone nsila banjao mroho trésor public Azali hende hazuru hambangar jo umete lumiere halmazano ngozino rijozano ngozaji ezajiri ndazi hadisi hamande ya nazra ilaiko bidi kwa Komori pia waunishiwe zajiri wajoze kweli hata mpaka leo kodo yare mahalmabehe wala kijeshi volwa wandu wa hafa ilaiko bidi kaya bula mahakama rupia wajua hadisa manda ila kasi jajiri ye Komori ngar joko huwaje ye Komori nga manzor jifanise sawa na nsije na bo Komori sharia de abidi shibaswa uwe ishonde shaulwa handanaru maensi wakamtsono kasinga sarmansi ya kijinga ya wudu humaleka oze actin zero wa Komori wabidi wani kwa winji wa maelezo izondezi kao wandaziwa sheza mapiti nezi kao heziwa banga wanduanzuwa bandeziwa wandu warumawe nsema kati ya musu wanuma krimineli wabana wanuma krimineli haukaya zenongo wafanya oti nongo zaki na watu huzuni ukabanungo una shangwa una haki hakawa hundu mashalaba mandasi na wandu waze watu alarma miji na zaza hatu ware mongoma haziwi zilina ralishifu kamsona tobia mandiyo ya Mkomori mnugu joka humsikini yaje vano abahe bilisi loma ngambe sere mambargo mbabi yensi hiyo yonda bo wandu waloma siwani wajo ujelewa tanke karjanja almwe resolution hiyo rare mambargo ya mwaha si wandu rilo Ulaya wawahe shwana nyaswala jo paroheleo shanga mwenawe za jirhunu pia wandu wolo wa hafa problem ya sola tandu wakawana sha unu mahari juha winji sakara msalala mafiti garjodi rejei wardi wali seulado abangari sufreyo vae hunu raje hunu problemu na wezo nrabo yo hipokrizi haukaya karitsu onesa shengere nderi kama determine ban njambanga watsojoka kwa na ustehi shekare nde halmwa namna yoka kweli si wa Komori lo laban rijizinga rembabi azalia elewe hele ankibe jore jaibon siju kaba nurambanga bwabahandu atsoshindo baiza container kume ngwa baizon sanu bahambe seba jonda bwa doba izo ambili hajone hele la duani ya jokaya hajone ze transfereli za jokaya hajojiko maya maru rizie pia riparalize sirlo hunureshi hunu mdamwa hawandu afunye matso hapambe sambe sendo andu aduhazi walo harumwezi tanda kamrani kamdudala wabe hango na problem ndi wandu ware nsinongo za mapesa waone wandu ware nsinongo zo baiza zindo wandu waone
na risane ruoneka nga joshi dalifanya haliyo rionezi jo jirimo nsijo kabana tualo hula wekwa tsuri sikinia tokukarna ujoje haliyo sikarja jahunu rijahunu sojo rikema sakrifie no sindensi sindo warizaya sideze fami kabati mruho zwanisi ritambishwa hunu rudire mo haturike karika hara wenge jawaka atandwa kensi pia ndwa fikiri kwezi nga mzioban na utsaswa mahekale jili hea Mwenyezi Mungu alijana ile kheri zenongo na zamba banuzahe projet yo kaibidiwa ndwende wakati warenge sanction si wandu lomanga yotsido tsokabo tsamba shayo hanza ndiswa mbaba hani Wanzwandu andise wake wanazijana wajirepere wakensi wafikiri wafanye mobilizaso wasensibilize ruwasuli harma daraja wandu waparalize mbabiri wone parce que heli ni nunga tsingole la madepare monsi juu riwalele madepare pia tesrikali riwalele madepare ngari wawalshia wo ngari fanyoze lekoli ngari toze pare ngari Azali ajofanya no pia ngari fanya osisi hapo kama tsinamna bahatso joja yarenga lado manajili bo 34000 euro wanahe warinyense mrumshahari ziniari ndamendu shito yindu yadwenda harimasenyi kumbiyo tulase chizindi ni no pepelwa sono kabano wananyasi waloko morala kwa sigoro na malaba zilandeze mali za turabala dahula ramba kaza linguru ndo na yene mrumshe halafonde rengeze mali za tuari walozao halafundi izo mrumshahe ngujo nyipepo na hindi nina fijo shaka bati namna yoka wanduwa mone sokano bwamba zenogoro ndo wana hatu no wananyasi nasi zinsinongo zabidi zidunga nsia emashulianu trase wafanya jola mzwani ya bazalu kajwa wenzao benge kajenda wafanya jamza sedia sana sedia shimguna mrehemu we harumnike nekro shazi mtambisha ilado manabese ya jila hashimu yanza alibedia ya mtambishe ikakar jajirenda na mna wakati raka mobilize ra sanctione razia haukanga mjua utimambianu kaeke bidja ya Comores ngevote wao bahabwe mateyo deze transfer neze madini za tulizi hula zenda zetolamo duani ne mapesari ya behoni wakati shekari wani sarifanya namna yokayo wabwahiri jimobilize bana sneke benge simwa bahi de matie ya mwa rizi ya karjabai za kontener karjabai rifunya maatso ridaza wabwahinga mjowon wananyaswa lo masiwani wajojele watanga wajorwe mibaya hatanga wandu ambese watu dolo wajenda walowe ngabu watu paroli mawajenda walimu wajelewa shonga nzwandu wake masolideri wajimobilize wadazi ware meseki nguna parwa hata ondu wake hama kwa tuishia kamcho uona wajelewa ema shababi wao pia nonralo michini shehelinu wasinderale lazila pia kwezi amtsanswa maha encore une fois na homba Mwenyezi Mungu jero na ni harimamada zinraji na humbushiriani heri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.